kuwa gatanu w'icyumweru gishize Perezida w'u Burundi General Ndayishimiye Evariste bita Neva yakoranije abahagarariye ibihugu byabo mu Burundi mu birori byo kubifuriza umwaka mushya mwiza wa 2025. Mu ijambo yabagejejeho yavuze ko u Rwanda ngo rwitegura gutangiza intambara ku gihugu cye. Perezida Ndayishimiye yikomye u Rwanda cyane, ariko anashimira cyane ingabo z'igihugu cye ziri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, avuga ko zagaruye umutekano ndetse zirimo guhuza abaturage b'abanyekongo. Yavuze ko umuryango mpuzamahanga nutagira icyo ukora, intambara iri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo izakwira mu karere kose. Perezida Ndayishimiye yavuze ko u Rwanda rufite imigambi yo gutera u Burundi, ariko ko abarundi babizi neza kandi ngo bazirwanaho. Yashimye cyane ingabo z'igihugu cye. Gusa bamwe mu basesenguzi ba politike na benshi mu bakoresha imbuga nkoranyambaga bagaragaje ko ibi yabikoreshejwe n'igitutu cy'abaturage ngo bamubaza impamvu abasirikare babo boherezwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku bwinshi, aho bakomeje gutsindwa n'umutwe wa M23. Ingabo z'u Burundi zaratsinzwe zirahunga ubwo uyu mutwe wigaruriraga umujyi wa Goma mu gicuku cyo ku itariki ya 26 y'ukwa mbere 2025. Ibyo byose rero ngo byatumye Perezida Ndayishimiye yiyemeza kugaba igitero cya diplomasi ku Rwanda mu rwego rwo guhangana no gutsindwa kw'ingabo z'u Burundi zoherejwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu masezerano iki gihugu cy'u Burundi cyagiranye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu gihe Perezida w'u Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakomeje kwibasira u Rwanda barushinja gushyigikira umutwe wa M23, kandi bakaba bakomeje gukorana bya hafi n'umutwe wa FDLR urwanya leta y'u Rwanda, u Rwanda nabwo rukomeje kwemeza ko ruzakomeza imbaraga z'ubwirinzi. Muri uwo murongo, umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolande Makoro yashimangiye ko u Rwanda ruzakomeza gushyiraho ingamba z'ubwirinzi bitewe n'ubufatanye bw'umutwe wa FDLR ndetse n'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubu bufatanye bukaba bugira ingaruka ku mutekano w'u Rwanda. Mu kiganiro na BBC, Yolande Makoro yagarutse ku ngingo zitandukanye zirimo umusaruro w'amabuye y'agaciro y'u Rwanda wiyongereye kandi ntayo rufite, hakibazwa niba adaturuka muri Kongo. Mu gusubiza umunyamakuru, Makoro yagize atuzute amabuye dufite hano. Dufite amabuye y'agaciro menshi, dufite n'ubushobozi bukomeye bwo kuyatunganya buboneka hake muri Afurika. Yewe twanafashaga Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuyatunganya mu bihe umubano wari wifashe neza. Impamvu yari uko twumva Abanyafurika bakwiye kungukira mu mutungo kamere wabo. Iki kiganiro cyarimo na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Therese Kayikwamba Wagner. Uyu muyobozi yashinje u Rwanda kugira uruhare mu bibera mu gihugu cye. Umunyamakuru yifashishije ibyo birego anashingira ku bihugu byo mu burengerazuba bw'isi bishinja u Rwanda kugira uruhare mu guteza intambara mu burasirazuba bwa Kongo. Yabajije Makoro impamvu u Rwanda rurimo guhungabanya umutekano. Makoro yavuze ko byoroshye ku muntu uwo ari we wese uri mu birometero ibihumbi n'ibihumbi gutekereza ibyo ashaka ku Rwanda, cyane ko kenshi ababura amakuru ahagije ku bibera mu karere u Rwanda ruherereyemo. Yavuze ko ari ibibazo byavutse bigizwemo uruhare n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwananiwe kuzuza inshingano zabwo zirimo no gushakira umutekano igihugu no kurengera abaturage bose b'icyo gihugu nta guheza igice kimwe. Uyu muvugizi wa leta y'u Rwanda yashimangiye ko ubufatanye hagati ya FDLR n'ingabo za leta ya Kongo ari ikibazo gikomeye cyane ku mutekano w'u Rwanda, bityo u Rwanda ngo rukwiye gushyiraho ingamba zo kwirinda. Ati murabizi mu Rwanda mu 1994 habaye jenoside yakorewe Abatutsi, abayikoze baratsinzwe bahungira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu myaka 30 ishize Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yafashije FDLR yiha byose ikeneye, haba intwaro n'ibindi bituma ikomeza gukora. Uwo mutwe niwo wavuze ko ushaka kugaruka mu Rwanda gusoza umurimo utarangije. Aturumva ni ibintu tugomba guhangana nabyo. Makoro kandi yavuze ko bitangaje kubona abantu bavuga ko u Rwanda rwubatse igisirikare gikomeye, bamwe ugasanga babifata nk'aho rudakwiye kubaka igisirikare gifite ubushobozi buhagije buzatuma kirinda umutekano warwo. Uyu munyamakuru wa BBC yashingiye ku byo abo mu burengerazuba bw'isi bakunze kuvuga ku Rwanda barushinja gufasha M23, abaza Makoro niba u Rwanda rwohereza ingabo zarwo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu muvugizi wa guverinoma yarasubije ati inshuro nyinshi
twakunze kugaragaza imbogamizi z'umutekano muke ku mipaka yacu bitewe n'amasasu aturuka muri Kongo. Abaturage bacu baricwa. Nko muri iki cyumweru twapfushije abaturage 15 bitewe n'ibisasu byaturukaga muri Kongo. Ati ibi ntabwo ari bishya. Kubera ibyo rero twashyizeho ingamba zitandukanye zo kurinda umupaka wacu mu kubungabunga umutekano w'abaturage bacu. N'ubwirinzi yavuze ko u Rwanda rwashyizeho kugira ngo rwirinde ko intambara irimo kubera mu ntera nke uvuye ku mipaka y'u Rwanda yagira ingaruka ku banyarwanda. Uyu muvugizi kandi yasobanuye ko bitumvikana uburyo ingabo za Afurika y'Epfo zifatanya n'abarwanyi b'umutwe w'iterabwoba nka FDLR, umutwe ufite gahunda yo guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda, ukaba waranasize ugize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994. Ati icyo gihugu gifite ingabo ku mipaka y'u Rwanda kirimo kwifatanya na FDLR n'abacancuro b'abanyaburayi barimo bamwe twafashije gusubira iwabo mu minsi ishize. Ati n'indi mitwe yitwaje intwaro. Ati iyo mitwe yose ikikije umupaka wacu, na n'ubu turimo kwibaza icyo Afurika y'Epfo irimo gukora muri urwo ruvangitirane rw'ingabo, aho irimo no gufasha umutwe w'abajenosideri urimo kurwana ku ruhande rw'ingabo za Kongo. Makolo yavuze ko u Rwanda rwifuza gusigasira umutekano warwo mu rwego rwo kwirinda ko ibirimo kubera ku mupaka warwo na Kongo byagira ingaruka ku banyarwanda. Ku rundi ruhande, nyuma yo gutsindwa kw'abasirikare boherejwe n'umuryango uhuza ibihugu byo mu majyepfo ya Afurika SADC, uyu muryango byihuse warateranye utangaza imyanzuro itandukanye irimo gutegura inama yihutirwa izahuza abakuru b'ibihugu muri uyu muryango n'abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba. Mu nama idasanzwe y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma by'umuryango wa Afurika y'Amajyepfo SADC, hemejwe ko hategurwa inama y'igitaraganya ihuriwemo n'uyu muryango n'uwa Afurika y'Uburasirazuba kugira ngo higwe ku kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo. Iki cyemezo cyafatiwe mu nama ya SADC ya 24 yabaye ku itariki ya 31 y'ukwezi kwa mbere, ikabera i Harare muri Zimbabwe. Kikaba ari icyemezo kije nyuma yaho bisabwe n'inama y'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba yabaye ku itariki ya 29 y'ukwa mbere, nayo yahuje abakuru b'ibihugu na za guverinoma zigize uyu muryango. Inama ya SADC yabaye mu gihe ingabo za SADC zoherejwe kurwana muri Kongo zirimo gutsindanwa n'iza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yifatanije n'imitwe myinshi irimo na FDLR. Iyi nama ya SADC yafunguwe ku mugaragaro na perezida wa Zimbabwe akaba n'umuyobozi wa SADC Dr. Emmerson Dambudzo Mnangagwa. Yitabiriwe n'abaperezida barimo Duma Gideon Boko wa Botswana, Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Andry Rajoelina wa Madagascar, Daniel Francisco Chapo wa Mozambique, Cyril Ramaphosa wa Afurika y'Epfo na Samia Suluhu Hassan wa Tanzania. Yitabiriwe kandi na perezida wa Zambia Hakainde Hichilema na minisitiri w'intebe wa Lesotho Samuel Ntsokwane. Yitabiriwe kandi na minisitiri w'intebe wungirije wa Eswatini Tulsile Dladala, minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Angola Tete Antonio, minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Malawi Nancy Gladys Tembo na minisitiri w'ingabo wa Namibia France Kapofi. Bose bari bahari. Hongeye kwibukwa ingabo za SADC zari muri ubwo butumwa zaguye mu mirwano cyane cyane iherutse kubera mu mujyi wa Sake, zirimo izo muri Tanzania, Malawi na Afurika y'Epfo. Muri iyo nama kandi hagaragajwe impungenge z'uburyo intambara irimo kubera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje kuzambya ibintu, ndetse abayitabiriye basaba ko hakwiriye kugira igikorwa byihuse kugira ngo haboneke ibyangombwa nkenerwa birimo amazi, amashanyarazi, ibiribwa, uburyo bw'itumanaho n'ibindi kuri abo basirikare. Mu nyandiko SADC yashyize hanze yaravuze itabagize inama banenze ibitero byagabwe ku ngabo ziri mu butumwa bwa SAMI DRC bikozwe na M23. Ni ibikorwa byahungabanyije gahunda yo guhagarika imirwano yashyizweho n'amasezerano ya Rwanda yabaye ku itariki ya 30 y'ukwa karindwi 2024, ndetse bihungabanya umutekano wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'akarere ka SADC by'umwihariko. Abagize inama kandi bongeye gusuzuma imyanzuro yo mu kwezi kwa gatanu 2023 ishingiye kuri SAMI DRC, ariko hemezwa ko ibyari bigamijwe birimo kugarura amahoro n'umutekano muri Kongo no kurinda ubusugire bwayo bitagezweho. Ibi byatumye bemeza ko bashyigikiye inzira y'ibiganiro bya diplomasi mu gukemura ibibazo byo mu burasirazuba bwa Kongo hisunzwe amasezerano ya Rwanda na Nairobi. Abitabiriye inama ya SADC
banemeje ko abaminisitiri b'ingabo n'abagaba bazo mu bihugu bya SADC ndetse n'ibindi bihugu birimo kugira uruhare muri Summit DRC bagomba gukora uko bashoboye kugira ngo ingabo ziri mu butumwa bw'amahoro zikomeze gukora akazi kazo neza. Bategeka ko hagomba gutegurwa uburyo bwo gucyura imirambo no gucyura abakomeretse kugira ngo bajye kuvurwa. Abakuru b'ibihugu na za guverinoma zigize SADC kandi banategetse urwego rushinzwe umutekano muri uyu muryango gukora ibishoboka byose kugira ngo imirwano ihagarare, abasivili barindwe ndetse hanashakwe uburyo bw'ubutabazi bwihuse ku bagizweho ingaruka n'intambara. Hagaragajwe ko impande zose zirebwa n'intambara zigomba kwisunga inzira y'ibiganiro. Muri iyo nama idasanzwe, Madagascar yasabye gutanga ubufasha mu by'ubuvuzi mu kuvura abaturage bakomerekeye mu ntambara imaze iminsi ifashe indi ntera mu burasirazuba bwa Kongo. Ingabo za SADC ziri muri Kivu y'Amajyaruguru kuva mu kwezi kwa 12 mu 2023. Nyuma y'ubwumvikane na leta ya Kongo, zemeye kuyifasha guhashya umutwe wa M23 zikayambura ibice igenzura nubwo byakomeje kugorana. Ku ikubitiro hoherejwe ingabo 5,000 zirimo 2,900 za Afurika y'Epfo iyoboye ubu butumwa n'izindi 2,100 zirimo za Tanzania na Malawi. Ariko ntabwo zigeze zitanga umusaruro zari zitezweho na leta ya Kongo kubera ko zitatsimbuye M23 mu bice yafashe, ahubwo byariyongereye. Ku itariki ya 26 y'ukwa gatandatu 2024 byatangajwe ko mu rwego rwo gutegura bundi bushya urugamba rwo kurwanya M23, SADC yohereje izindi ngabo igoma ziva ku 5,000 zari zisanzwe muri Kivu y'Amajyaruguru zirenga 9,000. Bivugwa ko Afurika y'Epfo yongereyeho ingabo 2,600, Tanzania yongeraho 750, Malawi yongeraho 1,000. Gusa ntabwo ingabo za SADC zageze kuri iyi ntego kubera ko M23 yakomeje kwagura ibirindiro muri iyi ntara, yinjira muri teritwari 5 ziyigize, ndetse mu minsi ishize uyu mutwe wigaruriye imijyi ya Sake na Goma, imwe mu mijyi ikomeye cyane muri Kivu y'Amajyaruguru. Mu kwa 11 2024 SADC yongereye manda y'ingabo zayo ziri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ishyiraho undi mwaka umwe. Icyakora n'ubu ziracyatsindwa na M23 igaragara ko irajwe ishinga no kurengera abanyekongo bahoraga bicwa na leta ya Kongo, biganjemo abavuga Ikinyarwanda. Ku rundi ruhande, Perezida wa Repubulika Paul Kagame yaganiriye n'abaperezida batandukanye b'ibihugu bya Afurika n'abayobozi ba za guverinoma mu bindi bihugu bitandukanye hirya no hino ku isi, baganira ku birebana n'ubufatanye bw'u Rwanda, ariko nanone baganira n'inzira zishoboka zo kugarura umutekano mu karere u Rwanda ruherereyemo. Uwo baheruka kuganira ni Perezida wa Senegal Bassirou Diomaye Faye. Ni mu biganiro byibanze ku kamaro k'ubufatanye bw'ibihugu bya Afurika mu gushaka ibisubizo birambye ku bibazo by'umutekano bikunze kwibasira ibihugu byo kuri uyu mugabane. Abinyujije ku rubuga rwa X, Perezida Paul Kagame yavuze ko yagize umwanya wo kuganira na mugenzi we wa Senegal. Ati, nagize ikiganiro cyiza na Perezida Bassirou Diomaye Faye, tugaruka ku kamaro k'ubufatanye bw'umugabane wa Afurika mu gushaka ibisubizo birambye ku bibazo by'umutekano mu karere no hirya yako. Umukuru w'igihugu yavuze ko u Rwanda rwiteguye gukomeza ubufatanye na Senegal mu iterambere ry'abaturage b'ibihugu byombi. U Rwanda na Senegal ni ibihugu bifitanye umubano mwiza, rushimangirwa n'ingendo zagiye zikorwa hagati y'abakuru b'ibihugu byombi ndetse n'abandi bayobozi muri guverinoma. Usibye ibiganiro by'abayobozi batandukanye mu birebana no gushaka igisubizo kirambye no guhagarara kw'intambara iri kubera mu burasirazuba bwa Kongo, amakuru ajyanye n'iyi ntambara yaracyakomeje. Mu gitondo cyo ku itariki ya 2 y'ukwezi kwa 2, umucanshuro wa mbere mu barwanaga ku ruhande rw'igisirikare cya Kongo mu guhangana n'umutwe wa M23 nibwo yari yuriye indege yahagurutse i Kigali yerekeza mu bihugu aba bacanshuro baturutsemo. Bose hamwe uko bari 290 bageze mu Rwanda mu gitondo cyo ku itariki ya 29 y'ukwa mbere 2025 bavuye i Goma, nyuma yo gusabirwa inzira ngo basubire iwabo. Bari bamaze gutsindwa ku rugamba na M23. Aba bacanshuro barimo abo mu mutwe witwa Ralph wo muri Romania, abo mu ihuriro ry'ibigo byigenga bya gisirikare MPC Agemira byo muri Bulgaria n'ahandi.
muri Kivu y'Amajyaruguru habarirwaga abacanshuro bagera kuri 800 bo mu mutwe wa Halfe, aho uretse kurinda Goma banarindaga umujyi wa Sake. Benshi muri aba banyuze mu Rwanda ntabwo bifuzaga kuganira n'itangazamakuru, gusa bake mu bagize icyo bavuga bagarutse ku cyo bakoraga muri Kongo. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni igihugu kimenyerewe cyane ku kwifashisha abarwanyi b'abacanshuro baba barajwe ishinga no gukora ibishoboka byose kugira ngo bigwizeho ubutunzi. Urugero rufatika, abacanshuro batangiye kurwanira Kongo mu myaka ya za 60. Icyo gihe iki gihugu cyari kimaze kubona ubwigenge. Barwanyiraga Moise Chombe wayoboraga Katanga n'inyeshyamba ze zari zariswe Simba. Chombe yahoze ari inshuti ya Patrice Lumumba, yari yarigometse ku butegetsi bwa Joseph Kasavubu. Guverinoma ya Katanga yaje guseswa nyuma y'ubwumvikane na leta, maze Moise Chombe aba minisitiri w'intebe wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yungiriza Perezida Joseph Kasavubu. Mu 1965 Mobutu amaze guhirika ubutegetsi, nawe yitabaje abacanshuro ngo bamufashe kwirukana inyeshyamba za Simba mu bice bitandukanye. Ibihugu by'i Burayi nk'Ubufaransa, Ububirigi n'ibindi byohereje abacanshuro babyo baza gufasha ingabo za leta guhangana na Simba. Uretse n'imyaka ya kera, mu minsi ishize hagiye haboneka amashusho agaragaza bamwe mu bayobozi i Kinshasa barinzwe n'aba barwanyi. Muri aba bari biteguye gutaha bahagurukiye Kigali, hari abavuze ko uretse Kongo bagiye barwanyira no mu bindi bihugu birimo Afurika y'Epfo n'ahandi. Icyakora benshi bagiye bahuriza kuko barakiriwe neza kuva bakwinjira mu Rwanda kugera bahavuye. Birasa naho inzira nyinshi zari zaratekerejwe na leta ya Kongo kugira ngo batsinde iyi ntambara zitatanze umusaruro. Kugeza uyu munsi nta wapfa kukubwira mu buryo budashidikanywaho ikigiye gukurikiraho.